Pinya dapa bir talong penili sami dengmir kiling pi non bir tang ton pen arju ponik tha. Lakakret Roxy Soteng Dhenta constituency ke Parlopon Parku Pahar Forest Range Changkang Langkhang Forest Sabit Naupani along Arlong Kwari Ahir Intang Rakpen Kipang Bok Punajok Rong Arlo Lapen Iskolahem Asarnung Hei Hui Paklu Plin Plin Detsi Langkhang Aradatu Kisung Jejak Nanglo Arlong Kwari Kipang Bok Punpen Rat Kisung Nangajok Langkhang Aradatum Pen Thurpak Gedamtang Arkoni Pai Kreser Kep Arni Ningkang Samsi Lapen Ningduk Jepaklang Sini pun ini angton pe. La si kardom nali tumpan than pachini lo la si pani si blasting lo korea long la si nili tumai hem long tami along nang lig rok lo along nang lig rok lo ke school hem stami plajam jadon ke la si nili flak phagan chu piji pulo bartin chi or long ke la thi chu lai lo mati ke la si arlong nang lig long ke la tharbe rong pen ako la lingwa rong iglo la so lingwa rong men tharbe rong along sinang ro iglo ke la so hormu bang ke rong ni ta sing lo ke la Rong ni dah cek lo yang lo angke ni lipan ke asal usin basi cor. Laso timpi yang siabi buson tang teh ni lipan sini lima hang sini gewar ko. Lasi laso pos sini le tum tak kori long pini ke. Lapen ko anak pouring ni patumi blasting ke. Ni ke hat gaji lo sari hat lo. Pela jata ni le ore dah tema ni le apor bang culang ye la serara tum sini je apor bang. Perang dulu. Batai kuan lo lason kipu ke. Batai pli lo di. Batai pli lo. Lapen non. Blasting ta la sono thanglo dukla pulustul ji kalang di Anparta Ratpen ki pachini pona tengki bangso Arlong Kwari ahem kulaki Krishna Karmar kar henlo pusi pachini pon adontu Ratpen karju ki padopon thuki kosonsi rongadung headle foresta tumta Arlong Kwari klempon nonpu hukum ki pidetlo radapan asapta ki mathapon ave mapusi ningdukpen ningkang samsi chepaklang pon rinti KATV along Forest Department doko kapit anta Krishna Farmer Kar Arlong Kwari Laben AB Industry Arlong Kwari ke inghapi thek thilom lapusonsi banga kheatum parbia habar ke pasung theklo rapita langprong poma pusi jerok tok arada tumpen Forest Department apan karju padopon Nani tu mang ke bon klak po bojaro la blasting so sama ke bon klak po bojaro dak bang ke kalang di kori bang bon ke lo la blasting bang bon check po lo kori bon check bi po bang ke dile tum ta pawara veder hai jong si lason blasting bom lang pulutang te nali tum ko pia sayang deng lo nali tum deng ponik po ke la so sayang deng bang deng ponik nali tum malam jong si arju bon pe pulutang te no na bang ke kaliti mane lason tak thak non angko blasting bom lang nali tum malam en e pin pen non blasting bom lang pute nali tum ko pi sayang deng lo deng ponik po la ke nile tum kwari freelor ta hai lo kalang di dak pen ke to ik jui po kwari freelor ko ane sik sak do lo la bang so kori da ke do pe nali tum nile tum sik sai lo nile tum ke phiri phosa ta do lo la sa long nang ke lo lang roi lang ching lu tum sa tame lang roi lang ching lu pen ke kara tum ta do lo la se ke ni po lang lang ching lu bang po ha bang bom pang bo pong jak long na le po kan lap la son la so blasting po por hai la son warning ipia son ave ma warning ta pipi lo warning pi da pipi aning hang leng se blasting re ajalo aning hang leng se blasting hi kare don ke la gambura panang hang ko gambura dak nang ke le ke la tunge blasting hi ke la pen la bang so kori amal le ke than chini jima kuma Krishna Karmakar Athi jongsi lapuson rat ki sung laki apong si chechak nanglo lasi prabjin pen Arlong Kwari abang ing hapon si rada ki sung pajok ponang pupusi langkhang habar arada tumpen ningje pon Socheng Dhenta pen Bharat Phangcho KATV News Presbyterian Church of India Karbianglong Presbyterian Church Synod Difu Pastorate MIP ni Thoma Pharman Kidamtang Arkoi ni Phai Kritok Siar ni Pen Pangcheng Ponsi Arkoi ni Phai Krisir Kep An ni Thoma Pharman Rongklar Bong Presbyterian Mondolia Long Phongeng Koi Resir Kep Difu Pastorate MIP Paman Pon Bangso jai mega teng pen arkoi ni phai kritok siar ni pen mai pangcheng ponsi ni phai kriner kepajo karcho maya hut ahok pet pen arna makam claim non pu athepi en ponsi mondolia sar reti strong phar la pen dorsing teron atuma hin pensi arna malam than ponlo
ni la support ni claim joy lo te ni nuet chulong lo ko chitame ni jil po bahini bang thom aphan chihang ko lo te ni kilong tang akhi do an pe ni ha tum phan that thak na ko ko wa kai si ili tum lo na mi lo o se nili timat hadam timun tidam abang ke Cingru pet pen, teklen kita, walam sini di thang sini halo. Apa ke ini tu teklen kita melong, cingru pet pen, jauh si klaim dam lo tu, tum Japon future, ini teknologi. So we have that. Thang pare long pulo. Itu bet aphan keparen un keteng keng abang phan bang hini atum khang un rithom ke pharlem apham ri ingnet mucho hon jeng sitame hon ke langdam lu pulte bihe tuopit same labang so hon jeng thom pi du pachirapen jong si pharlem het lu pulte labang so ri ingnet mucho Jai Meki Paman Ponalong, Difu Pastorate Choir, Difu Mondoli Choir, Atum Pen, Arnam Kirwalun Parju Ponsi, Anerlu, Porpai Siraj Tim, Aporma Lompen, Hemfua An Kichuamai, Reverend Lallan Mavia Hinpen, Japon Linsi, An Parta, Porpai Anikang Sam, Porpai Trok Aporpen, Kang Dukardom Amai Aporahud, Mondoli Asar, Joyram Terone Hinpen, Mai Chepe Hempu Ponsi, Reverend Lallan Mantavia Hinpensi, Puthot Arnamalam Jumesen Parju Pon. Bangso pastorate mai pi ke paman ponalong kadokawi bang pharot trok su se armu aphai chitong ponsi mesen pen inkoi resir kep apong difu pastorate mai pi difu rongklar bong monduli along paman pon sir kep difu pastorate mai pi ke damtang phai ke trok si pen non ke sir kepan ada rongklar bong amonduli long si peman pon lo asila bangso ka peman pon una hot ile tum difu pastor sunim so mai pen phansi tame labang so kero karcho ame phan leer cham ki pg pu pen ajok loan kero ame pen la ke loan jir pon it labang so jai me ke sek itu pitu no ake ile tum dpr ne mate dipu pastor sunim so ame pen itu nang chitong pen loan tame pitu no. News report KATV News. Langhin constituency ke parlo ponjai pong habar borsing hanse arong lapen poisangti arong sarteron arong along arnisia farman hacha ke kan ki bipon kai ke asengkan bangason ki kan pon berason thotsi pininga sengkan le thotsatami jaipong habar riso jangatum chingrum si nikan isega phan lokhilomi aminu aphandar ahogang chohang ponsi hakope na kirimbom angthun ingthur ponsi hacha kan pon Ipong te seng pe lang du thom ipong La solong karbi ronga sarlapen riso basalapen aklimang paratum chingrum pen hacha ki kan kapaklang pon laki riso maratum joy hong thor be seling chingthang pen alangli tumpen horbong lapen bongkrok otsi lunse po diuri pherang kia tuma phan hodai pon pen arnama hobang hang pi ponsi lunse po bang lunjir pen parju pon pen kilun ki kan pen si hobang tami arnamalo johang pon Asip.
ahok hachaki kan laki isi karbia khelong kan baring puchot kalisi hachaki kan laki lokhi lomi puru phandar hobang arnam arnialong karbia khetum kachohang ipina la sopen matha ponsi KAC pen setami hachaki kan arni arkoi ni phai krihini pen arkoi thom kebraisi an pathik ponlo la sila arkoi achik loang bongke karbia tum anke na hoga habar along setami hachaki kan abang pan pon melo pusi jai ponga habar along setami mesen arni sia farman hachaki kan pedo ponlo News report KATV News. Pinya Berta ke Lansi Kangton pon iklo. Domi thak me Kardo.